Ya, saya coba kembali di sini satu tembang tafsirnya. Itu sirah kenal khususnya buat warga desa Uraban, Kabupaten Bogor. Halak natar
Boma Ulang desa payau, ulang beja lakiau, bain manggia biotmu, anso sonang rohamu. Ulang desa ingot kau, ulang beja lakiau, bain manggiha giotmu, anso sonang rohamu. Bain manggiha giotmu, anso sonang rohamu. Kian do tuho paruta-huta doau senari iso saliho senari iso saliho. Korkusia kodan mayu mau pangitean udah kian do tuho bayang mardalan patu amian senari iso saliho senari iso saliho. Ulang desa payau, ulang beja lakiau, bain manggia biotmu, anso sonang rohamu. Ulang desa ingot tau, ulang beja lakiau, bain manggiha giotmu, anso sonang rohamu. Bain manggiha giotmu, anso sonang rohamu. Kian do tuho paruta-huta doau senari iso saliho senari iso saliho. Korkusia kodan mayu mau pangitean udah kian do tuho bayang mardalan patu amian senari
Biso salio Sanari Biso salio Ulang desa payau Ulang beja lakiau Bain mangia giotmu Anso sonang rohamu Ulang besai ingot tau Ulang beja lakiau Bain mangia giotmu Anso sonang rohamu Bain mangia giotmu Anso sonang rohamu
mentok. Hindi, parang mo si Daran na si... Sige na mo yan. Momentok. Iya. Moment content ba? Moment content. Eh. Kamu sudah ba? Panjaringan, Kecamatan Tambangan. Kata-kata hari ini bang. Kata hari ini, hari kemarin lebih baik daripada hari besok. Balik pusingan, hari besok lebih baik daripada hari kemarin. Makasih bang. Oke mas. Hindi sa try ba mo? Pas, terakhir.